Kayseri mi? Aklımdan bakar. بيت بيت زجاجي يعني حتى فينا نستضيف ضيوف أنا فرنسا. Kırgız aylı деп аталат. هذه نسميها قرية قرغيزية. Биздин бүркүттөрүбүз атайын مصور ата бабаларыбыз атайын аңчылыкка чыкканда кичинекей баштан баштап чоңойтуп ушундай кылып уштаптаган. Бул кыргыз тайганы бул дагы аңчылыкка чыкканда дайыма колдонушат. Atay üretilген. Atay مدربين يعني من الصغر. бул حتى فيها الفروة الشعر. بول باشقا иттерге окшоп жүрбөйт. هذا الكلب نوع يعني ميزته هو لا يستحي يعني لا Бул да кички кезинен баштап даярдалып, куштарга салынышат атайын. يستخدمون في الصيد الصقور. Жашы улуу, هذا عمره كبير. Tamim bin Hamad Altani Katar'dan kuş geldiniz emiri. Ezelden sizdey konokon elimdin taza peyli. Hayratlı sadır padişah Katarlaşır sergi. Bugün da kuvatta bulu dostluktu karaçı kudaydın tögülüp durat merimi. Katar'dan konuk bolgonun kuvansın kırgız elime. Yemi toda da toda ömür var, suda da suday gönül var. Günde de günde merim var, gökte de gökte peyil var. Ardayım dozun sıylagan, ak kalpak kırgız elim var. O acarınday değiştin, Alato kırgız derim var. Oşo Katar'dan kuş geldiniz, aman bolunuz degim var. Bugün dostluktun tuzun karbakan, oşo domatsız sadır serim var. Geçele siyanda boldu bir samit, sırından ülgü alarga. Çoğun samitti ötkördünüz, çolpona takalağında. Ankara'ga da vardınız, aytılıp cüret kabarda. Yemi bugün amirdi tosup turasız atağı ketken alamga. Antkeni el jurtka bakıp izledin. Aytor ergegen uşul zamanda. Hareket kılıp jatasız urpaka joldu salarga, bulutka vakıt tavarga. Çağlık bas gayrat güç bargo çalkıgan sadır avanda. Uşuntup jarkılda iştey verirseniz jetebiz jarkın zamanga. Yemin o mattu jerge kutmeken, orta çıkıştın Katar'a. Orgugana nefit gaz menen kalkı keremet sonun yaşadı. Al Jazeera telekanaldın alamga gitti atağı. Oy bultır düğünölük futbol çempiyonatın ötkörüp. O düğünöge bülbülü isti jasadı. Yemi bilimge karcı kuyuda. Sizge Allah'ım versin vatanı. Bilimdüylerdün sizlerde göğe versin Katar'a. Cergemene gelgen şeyhtin, cergemene oy gelgen amirdin. Buyrusa cemiştü olsun safarı. Бул жашты согуп аткан чийден боз үйдүн ичинде калай турган кылып ушундай кылып таштар менен жип менен байлап анан согушат. Боз үйдүн ичи. Бул болсо килемдерди ата бабалар ушундай килемдерди соккон. Катар мамлекетинде дагы мен жаргылчакты көрдүм, ушундай болгон. Биздики аябай окшош экен. Ал эми бул бийгиз чырдактарды текшерип жүндөн жазылат, туура жүндөн, койду жүндөн. Hani nefsinde işte komut Бул комуз деп аталат. خصيصا يعني هدية له. هذه طريقة يعني حديثة
Siz kalanı bu grup olmuş Mol vergen. هذه القديمة بطريقة قديمة هذه Bunu endi bizde karşıları janakı bürküttör menen algan karşılar. بركت اصطادوا بالمصر بالمصر çok burkut alıyor. Sopu sizlerde de var. Bizden sol Uluttuk Aspaplar Orkestrimiz, ırkçılarımız, batırlarımız. Бұл жақта сол бұл батырлардың киімдері, золоттары қандай жазылады көрсетіп жатсақ, біздің ұсталарымыз бүт бардығын қолғы, онда қылып әрбірін қолғы кезінсіз. Әрбір киімдің өзгөчөліктер ұшында киімдерімен біздің ұлттық таңдық ойы бар. Әлемде бұл териден кесіп, әрбір құрларды, мұндай киімдердің барлығын сол Расул деген мұрзабыз жасайды. Бардық темелерде. Әлемде ол жерге тоқтала кете тұрған болсақ, біздің ұлттық ат мінгенде بطريقة خاصة الصوت هذا كل يعني مهر له خصوصية Bizden sayma önürü, uzmanları, kuşlarını yazarız, kuşlarını atayız, sayma önürü. اللوحات Atın kimde? عديلة عادلة أنت جشتاسي 5 سنوات هذه حقك Bu seninki mi değil? Baş giyimi o Başka vardı. seninki mi? Бұл жақта біз ұлттық баш киіміміз, бұл елечек деп аталады. Бұл тұрмышқа шыққандан кейін ұшында елечекті келіндер орап киіп жүреді. Бұның ұзындығы 40 метр болады. Біз мұндай қыл баланы 5-ке бөлөгөндө дагы ата-энелер ушундан алып, эгерде жаңы төрөлгөндө ушу менен тосуп алып, анан акыркы сапарга узартарда да чейин кепиндеп туруп ушуну менен узатышат да.